iria cituaga Kenya ya mwanya muno ratiri-inĩ ya ugendi wa kwirorera nyamu cia githaka. Nikio muthi wa kurongoreria ciĩgie njogu utangioererwo na uhuthu guku bururi-ini, na anyiti itemi uramati-ini wa nyamu cia githaka ni macerete kaunti-ini ya Samburu gukinyaniria muthenya uyu mwigitio-ini wa nyamu wa Reteti. Hii ni siku ya maana sana, imeleta stakeholders wengi, communities, different partners, the conservancies represented in the region, and the day has gone very well. We have marked the day together and we have seen the achievements. Anyiti itemi aya ni magathiriirie makinya maria bururi wa Kenya ukoretwo gitacukia hari kumenyerera njogu. But for us it's about the welfare of the elephant. The elephant deserves more than just being taken for granted. They are sentient beings, meaning that they feel, they deserve to be treated when they are sick, they deserve clean water, they should be allowed to exercise natural behavior, etc., etc. Today it marks 13 years since inception of the World Elephant Day. It is celebrated the whole world, and today we are here to celebrate with the Reteti Sanctuary here, marking the milestone of the work they have done in elephant conservation in the region and also in the country. Thina munene uri ukoretwo ugumiire uramati wa njogu ni ugwimi mwikirire mukana uria maafitha a umenyereri wa nyamu maugite ni uthietio kihukaga. Na sisi kama jamii tumeenda milestone kubwa sana kuhakikisha kwamba poaching is zero. Hiyo ni kitu ambayo tuna celebrate, na pia partnership na Kenya Wildlife Service na jamii kuhakikisha kwamba we create space for these giants and these animals. Kurehe muingi hakuhi na umenyereri wa nyamu na kuutaukithia itemi riaguo hari uramati wa nyamu ni undu ungi ugwetetwo urehete umithio munene uramati-ini wa njogu. Faida ambayo jamii wamepata kutokana na wanyama wa pori, ukiangalia Namnyak kama Namnyak wameajiri zaidi ya watu 700. Pia tunalisha ndovu au watoto wa ndovu kutumia maziwa ambayo ni kutoka jamii. Kwa hivyo tunasherekea pia kwa kufaulu na pia faida ya jamii ambayo tunafanya nao. Muthi wa kurongoreria ciĩgie njogu ukinyanagirio mweri wenana tariki 12 na gitongoria kia mwaka uyu igikungwira itemi ria njogu yanga iria ikoragwo ari yo ndongoria rũru-ini rwa njogu. Njogu ino ni itongoragia iria ingi igiciathiriria kuria kuri nyeki nduru na inyuĩro cia maĩ, na oho gucionia njira cia kwigita ugwati. Na kuona njogu ino yanga ni ikoragwo iri nguru muno rũru-ini, ni ikoragwo iri na umenyo mũriku wigie njira cia mititu kuria kuri na nyeki na maĩ, na kuria tucau twingiciarirwo na twiri muthe kuraya na ugwati. Ngiribotera Inooro TV, Getu Wangari Maria wa Muigana.